odred izvođača Njegoš na prvom Porodica Fest, odnosno festivalu roditeljstva, koji ima za cilj okupljanje organizacija koja se bave aktivnostima koje potpomažu rastu i razvoju djece i mladih. Mi smo danas podigli kamp u parku na Kruševcu, gdje su naši članovi Jata iz Puža, Jata iz Podgorice, zajedno svoj zainteresovanoj djeci koja su prilazila u taj naš minijaturni izviđački kamp i predstavljala ono do sada usvojena znanje. Tako da su naši članovi, proletarci odreda, prenosili ostaloj djeci znanja koja se tiču znanja i vještine, koja se tiču same vatre, koja se tiču samog logorovanja i taborovanja, odnosno i šatorizacije, gdje su im objašnjavali principe podizanja šatora, boravka u šatoru. Pa ovo je prvi festival roditeljstva Porodica Fest 2017. godine. Udruženje roditelji u saradnji sa brojnim nevladinim organizacijama i privatnim partnerima organizuje festival. Cilj nam je zapravo bio da na jednom mjestu pokupimo roditelje i djecu, da uz različite aktivnosti provedu jedan dan u prirodi i to je bio nekakav naš polazni koncept. Festival je koncipiran u dva dijela, tako da kažemo. Imamo glavna dešavanja koja su na bini, koja su prvenstveno namijenjena roditeljima. To je niz radionica i debata na različite teme koje se tiču roditeljstva, rasta i razvoja djece i svih nekih problema i izazova u stvari sa kojima se roditelji susreću u periodu odrastanja njihove djece, a drugi dio je za roditelje i za djecu kao prateći program i tu imamo različite aktivnosti sportsko, rekreativno, zabavnog karaktera. I to je ono što smo zapravo htjeli da jedan dan iskoristimo, da svi dođemo i da napravimo nešto što eventualno Podgorici stvarno može biti dugoročno održiv festival roditeljstva. Ovog puta smo pozvali, odnosno za naš prvi festival, koncept nam je da na neki način istaknemo u stvari zdrav život, ne da kažemo neporočan život naravno, ali sve ono da istaknemo sve one aktivnosti koje su bitne za djecu, da ih nekako pravilno usmjeravaju u njihovom rastu i razvoju i da pomognemo roditeljima da vide na koji način mogu odabrati neku od aktivnosti za djecu. Otuda i odred izviđača Njegoš ove godine, znači cijel dan, naša saradnja već skoro nekih godinu i po, tako otprilike. Međutim, u tih godinu i po, znači zaista smo imali jako kvalitetnu saradnju i čak jedna saradnja koja će se nastaviti i kroz neki niz aktivnosti, jer je udruženje dobilo još jedan projekat putem kojeg će još bolje sarađivati, odnosno ne bolje, nego da kažemo tjesnije sarađivati sa odredom. Odred smo izabrali ne samo naravno zbog saradnje prethodne, već i zbog toga što aktivnosti, broj aktivnosti, kvalitet njihovih aktivnosti zapravo smatramo da je na veoma kvalitetnom nivou i na taj način zapravo i biramo svoje partnere. Ono što mi smatramo da su dobri kriterijumi, na taj način biramo i naše partnere, tako da ovog puta odred izviđača tu sa nama cijelog dana. Vidjela sam da je mnogo djece dolazilo da uči sve te različite, sve nešto što zapravo generalno nemaju mogućnost da nauče u
svakodnevnom životu ukoliko nisu članovi nekih takvih odreda, tako da nam ovog puta jako interesantno i nadamo se da ćemo i sljedeće godine da će to zapravo postati tradicije da odred bude tu sa nama.